মোৰ লগত তেখেতে যদি ডিবেট কৰিবলৈ আহে কথা পাতিবলৈ মই সাজু আছো 17 বছৰত কি কাম কৰি खुलुमबाय नुनो मोनबाय भिडिअ क्लिप्सआव प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारिखौ ओपेन चेलेन्ज फुरा डिबेट दा हाग्रामा महिलारिया मालाय बिथां सारा मालाय बहा खम 17 बोसोर बिटिसिखौ आरो बर' रायजो राजाफोरखौ आरो विभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै नेतृत्व होबोनाय सासे सेनियर दैदेनगिरि दा बिथाङा मालाय मा बुंदों बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों फुल डिटेल्स नुनो मोनगासिनो दं लोगोसे सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे दिनै बिपिएफनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा जे प्रमद बर' सारनि मृत्यु दिवस थैनाय सान फालिनो नागिरदों बिनि सायाव प्रमद बर'आ माबादि रागा जोंखांदों बा बिथाङा मा लेभेलाव लादों बेखौ बिनि डिटेल्सखौ आं होनो थांगासिनो दं हेलो एवरीवन वन्स अगेन वेलकाम बेक टु द चेनेल दिनैनि खोथा बिथोन नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं सावरायनायनि गिबियावनो आङो नैबे हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय भिडिअ क्लिप्सखौ होगोन प्रमद बर' शेष प्रमद बर'ए जेनेका কথা দিছিল এনেকুৱা কাম কৰা নাই সি খাবহে জানে আজিলৈকেও খাই আছে ৰাইজৰ কাৰণে একো কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লে যেহেতু আকৰি পালন হোৱা নাই বিটিআৰ চুক্তিটো সেইকাৰণে তাৰ মৰিব লগা সুইচাইড কৰিব লগা ডেটটো হ'ল 9 তাৰিখ এপ্ৰিল ইমান ডাঙৰ মানুহ মৰাৰ পিছত আপুনি যদি শহীদ দিৱস না মানে এইটো কিবা হ'ব হা তে बेखौ मानो बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा मानोना प्रमद बर' सारा गावनो स्वयं बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा आखरै पालन खालामजायाब्ला सोरबा सासे मन्थ्रिनि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जागोन होननाय खोथा बेखौ रावबो बानायनाय नङा बेखौ प्रमद बर' सारानो बुंदों जायनि जाहोनाव हाग्रामा महिलारि साराबो बिथां प्रमद बर' सार बुंनाय बादि जे आखरै पालन खालामजामाराबा थैनाय सानाथ' बबे डेटआव थैनाय सान गोग्लैयो बेखौ फोरमायना होदों आरो फालिनो नागिरदों बिथाङा मानोना दिनै नुनो मोनबाय बिटिआरनि एकर्डफ्रा दफाफ्रा आखर पालन जायैखौ जायनि जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैगौ समाव 8 जानुवारियाव बर' मिडियाम सोलोंथाइ फरायसालिफोरनि थाखाय सोमावसारफिननो धरना होनो गोनां जानानै फैदों बे रोखाखासै अब्ला प्रमद बर' सारा बा गुबुन दोलोनिफ्राय बिपिएफनिफ्रायनो जा इउपिपिएलनिफ्रायनो जा कंग्रेसनिफ्रायनो जा बिजेपिनिफ्रायनो जा आरो गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा आंनि भिडिअखौ नायफैबायदोंब्ला हाग्रामा महिलारि बिथां सारा राजखान्थिनि थाखाय बे खोथाखौ बानायनानै बुंदों प्रमद बर'नि सायाव होननानै बुंनो हागौ दा बेखायनो आं नै प्रमद बर' सार बुंनाय भिडिअ क्लिप्सखौनो होथारसै खोनासंग्रोदो फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया आखरै पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै नुबाय नोंथांमोना स्वयं प्रमद बर' सारा गावनो बुंदों दा बेफोर गासै थुलमुल खोथाफोरखौ लानानै दिनै प्रमद बर' सारा बबे खोथायाव हाग्रामा महिलारि सारखौ अपेन चेलेन्ज होदों डिबेट खालामनो आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारा फैगोना फैया आरो खोथाया मा आरो दिनै थारैनो बिथांनि प्रमद बर' सारनि मृत्यु दिवस थैनाय सान फालिनाया बेसेबां रायजो राजाफोरनि थाखाय गनायजाथाव बेफोर गासैखौबो थुलमुल खोथाफोरखौ लानानै प्रमद बर'आ मोनसे भाषण होदों बे भाषणखौ नोंथांमोना खोनासंनो मोनगोन दसे उनाव दा आं मोनसे खोथाखौ ओरैबादि साननो आरो बुंनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव दा बेफोर आसाम गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि होननानै सोरबा कमेन्ट्स हरो थिगैनो दं हरथों दे सोंथों नाथाय आसाम गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि खाखौनो प्रमद बर' सारा लाबोनानै बानायनानै दिन्थिदों बेल'नो दा अब्ला प्रमद बर' सारा मा बुंदोंमोन बेखौ मोजाङै डिटेल्स नायलांदो जोबनायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स हरबानो जाबाय अब्ला नायलांदो हाग्रामा महिलारिয়ে শহীদ দিৱস পালন কৰিব এইটোতো ভাল কথা মোৰ কাৰণে এইটো আশীৰ্বাদ হ'ব কিন্তু মই যেতিয়া ছাত্ৰ সংগঠনত আছিল তেতিয়াও তেখেতে মোৰ শহীদ দিৱসে সদায় পালিছিলে আৰু যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলিছিল তেতিয়াও কি কাণ্ড হৈ গৈছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পৰা প্ৰত্যেক সপ্তাহত প্ৰত্যেক মাহত তেখেতে আমাৰ চৰকাৰটো ভাঙিবলৈ আহে 4 বছৰটো হৈ গ'ল গতিকে তেখেতে আমাৰ চৰকাৰখন ভাঙিব নোৱাৰিলে গতিকে মানুহ
সেই বস্তুটোহে খাব লাগে যিটো হজম কৰিব পাৰে হিটোহে কামুৰিব লাগে যিটো কামুৰিব পাৰে ক'বাত আপুনি সবকে কামুৰিম বুলি দাঁত আছে যদি খিলত কামুৰি দিলে দাঁত ভাঙি যাব তো সেই কাৰণে আজি সেই কথাবিলাক তেখেতে বহুত কথা কয় আপোনালোকে সবচে বেছি গম পায় কাৰণ আপোনালোকৰ কেমেৰাতে তেখেতে কয় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই ভাবো যে নতুন বছৰত মই কোনো বেয়া কথা ক'ব নিবিচাৰো তেখেতৰ প্ৰতি মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো কিন্তু তেখেত সকলৰ নিচিনা যদি ৰাজনীতিবিদ থাকে তেতিয়া আমাৰ সমাজখন আগুৱাই যোৱাতকৈ পিছহে যাব তেনেকুৱা মোৰ অনুভৱ হয় কাৰণ তেখেত সকলৰ তেখেতে এইকেইদিন কৈ আছে যে প্ৰমোদ বড়ো হাটাও BTC বাচাও মই কৈছো তেখেতক যে তেখেতে মোক হাতাব বিচাৰিছে তাৰ মোৰ ক'ব লগা নাই মই ধন্যবাদ জনাইছো কিন্তু মোৰ লক্ষ্যটো তেখেত নহয় মোৰ লক্ষ্যটো হ'ল 35 লাখ জনসাধাৰণ তেখেতে 35 লাখ জনসাধাৰণলৈ কিবা এটা কথা কওক আৰু মোৰ লগত তেখেতে যদি ডিবেট কৰিবলৈ আহে কথা পাতিবলৈ মই সাজু আছো 17 বছৰত কি কাম কৰিলে আমি 5 বছৰত কি কাম কৰিলো এতিয়া আমি মাৰ্চৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি আছো যোৱা 30 তাৰিখত সব জনগোষ্ঠীৰে আমি ভিজন ডকুমেন্ট ৰিলিজ কৰিছো অহা মাৰ্চ মাহত আমাৰ চৰকাৰখনে অনাগত দিনত আহা 50 বছৰত বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে কেনেকৈ আগুৱাই যাব আৰু অহা 5 বছৰত নেক্সট চৰকাৰত কি কাম কৰিব ইয়াৰ গোটেই ভিজনটো আমি মাৰ্চ মাহত ৰাইজৰ ওপৰত দাঙি ধৰিম আৰু একে সময়তে আমি আপোনালোকক হিটোৱে দেখাম যে 2003 চনত চুক্তি কৰি 2007 চনলৈকে 5 বছৰত তেখেতসকলে কি কৰিছিলে আৰু আমি 2020ত চৰকাৰ আনি 1 বছৰ কৰোনা যোৱাৰ পিছত 3 বছৰ কাম কৰি আমান কিমান কাম কৰিছো ইয়াৰ এটা কম্পাৰিটিভ এটা ষ্টেটমেন্ট আপোনালোকক দিম আৰু এটা ষ্টেটমেন্ট আপোনালোকক দিম যে তেখেতৰ 17 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰ তেতিয়া আপোনালোকে এখন পুথি পাব হিটো তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব So video fixing in for the by thank you for watching. Love you all.